1, 2, 3. Basang super gede, yang kena sih nyak. Ini jangan duduk buat nih. Oh, ngoyong malu dini dek nah, gak nanget teh apa? Oh, gak na minum deh bosan. Dek, minum malu Kang Wang. Makasih mau dek. Nah. Ini ngomong nih, sing. Ngomong deh bukan. Ini kopi nih ya. Hah? Ini Kopi beli. Itu ngoyong bos. Itu ngoyong. Bekebutuh itu. Nen minum malu dek, Kang Wang. Kasih mau dek. Cara ngajak ngomong nyen gen, misi sing juari. Ngomong gen. Adi jengatin anaknya. Maksud beli ini. Ini gelang. Dia beli lah. Malu kan ada saut. Gelut. Galak nih. Hah? Galak. Sama dong. Sini nang sini. Kelantan bin. Itu terus. Abang deh. Ulang. Tuh, nah ulang sih. Ya. Besekan subor. Kayak kan tol. Man, calon kurnan beline pasti lakar beling. Pasti beling deh. Beli kan subur. Kan subur. Nih pelakor, ibe, sekan kurnan awaki ulah beling lagi. Usaha di Ibu pelakor masakan. Pelakor ibu. Ibu pelaku. Ibu. Yang ini Benar subah nah. Oh dek, beli gede beli masih kayak nggak dek. Oh nanti. Terserah. Oh terserah begitu jak dadul. Yang ikhlas memadu, Bang beli. apang beli ngelah keturunan. Terserah begitu jak dadul. Yang ikhlas memadu, apang beli Boleh demi ini lah. Boleh demi ini aja, Pak. Demi beli. ngelah keturunan. Demi beli lah. 3. Tapi inget nang, yen yang manian dah dibeleng, uliang madon yang ini. Nah dek, pasti dek. Beli bani berbuat, beli masih bani bertanggung jawab dek. Makasih beli kita nanti, Mas. Makasih.